Ndagushimiye wowe ubasha gukurikira Safi Family TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho cyangwa se tugiye kubereka uko amandazi akorwa. Kurikira video mbere na mbere, fata ifarini yawe uyishyire mu kintu uri buponderemo, ufate amazi akonje cyangwa se ashyushye bitewe nayo wateguye, ubundi aba ariyo ukoresha. Icyitonderwa nukoresha amazi akonje biratinda kubyimba, igipondo kiratinda kubyimba. Nukoresha hashyushye kirabyimba vuba, nka nyuma y'iminota 30 wakoresheje hashyushye kiba cyamaze kubyimba. Ariko nukoresha hakonje bishobora gufata nk'isaha. Rero kurikira, fata amavuta yawe makeya uvangemo, ufate ibirungo byawe capandazi na pakimaya ushyiremo, ukoresha amazi witonze. Making sure ko amazi uri gukoresha agize gute, ari mu rugero. Ushobora kwibeshya ukabirekura bikagucika, amandazi yawe akaza kugira gute, akaza kugupfana, ukibwira ngo wakoze amandazi kandi wakoze iki, imigati cyangwa se ibindi bintu utazi. Icyangombwa ugomba gucungana nacyo ni ugucungana n'amazi. Rero guys, iyi ni Safi Family TV muri kumwe nayo. Tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko bisanzwe. Turabakinnyi ba comedy, turabakinnyi ba ibintu bigiye bitandukanye. Hano kuri Safi Family TV hacaho video z'ingeri zose. Wowe icyo ngusaba, kora subscribe, ukore like, utange comment niba hari icyo ubona utangiye kumenya, ubundi ubutaha video yose tuzajya dukora igikugeraho mu bambere. Turi kwiga gukora amandazi, ubutaha tuziga gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Safi Family TV turabakunda cyane, njye na timu yanjye. Mukomeze mugubwe neza kandi turabasaba kugira gute, gukomeza kudukurikira. Kurikira video, icyo nzi cyo wowe turi kumwe hano kuri iyi video uraza gusoza iyi video umaze gusobanukirwa gukora amandazi. Nawe guys, nkuko mubibona rero turimo turaponda, ngira ngo video yose muri kubasha kuyikurikira. Wowe kurikira video uburyo turimo turagira gute, uburyo turimo turagenda tubikora, akantu gukandi. Iyi video uraza kuyirangiza uri umuhanga wo gukora amandazi ku rwego rwo hejuru. Guys, bana natwe ukurikira iyi video kugeza ku musozo. Ndabakunda cyane. Mureke twige, tugire icyo twimarira, tubashe kwihangira umurimo. Ushobora kuba wirirwa wicaye iwanyu muri quartier ufite ibihumbi 50 mu mufuka, ntutekereze ko wabikoresha umushinga. Ibihumbi 50 ni byinshi cyane. Wagenda ugafata akazi ahantu cyangwa se ugafata umuryango ahantu, like ukajya ukora amandazi, ugaponda amandazi, abantu bakajya bakurangurira, ugashaka amasoko abantu bakakurangurira. Yego, cyangwa se n'abantu muri quartier ugashyiramo n'icyayi. Reka dukurikire video rero, twige kandi twige neza kandi dufate. Murakoze cyane. Kurikira video. Guys, ngira ngo muracyakomeje kubibona, turacyari kwiga guponda. Murabona ko biri kugenda bihinduka, bigenda bihinduka. Twatangiye tuvanga tugira gute, ariko bahangaha igipondo cyamaze guhura, biri kugenda bihinduka. Murabona uburyo turimo turagira gute, uburyo turimo turabikora. Kurikira video nturambirwe. Guys, hano rero murabona ko tumaze guponda, igipondo cyacu tugisara, tugiye kukireka gituze. Undi niko kimara gutuza kibyimbe, nikimara kubyimba nyuma turaza gukatagura amandazi yacu. Ubu hano kiri gushya, kiri kubyimba, tugiye kugipfundikira après 30 minutes, ubundi tugire gute, dukate amandazi yanyu. Ngira ngo murabona ko akuya kaje pe. Rero dukurikire video. Guys, kurikira video. Niba utarakora subscribe ndagusaba kuyikora, niba utarakora like ndagusaba kuyikora, comment niba ari icyo wakiriye cyangwa se niba ari icyo utarakira, nabwo nyuma uze gutanga comment. Turi kumwe, ndabakunda. Guys, murabibona rero hano tukaba tukigejeje ku meza, twakaseho tukigejeje ku meza, turimo turagitsindagira dukoresheje icupa. Ushobora gukoresha irya Primus cyangwa se irindi ryose wumva ushaka rigaragara. Ubundi rero nyuma y'aha ngaha turatangira dukata iki, amandazi. Kurikira. Ngira ngo murabona nyine nyuma yo kucyegeranya tutangiye gukata amandazi yacu. Murabona ko harayo twakase.
So rero kuyakata byo rwose ni ibintu bisanzwe, ugomba gukurikiza igipimo ukurikije uko abandi ku isoko bakata, ukurikije nyine n'umufuka amandazi avamo. Ubutaha nzababwira umufuka ubundi uvamo amandazi angahe wabikoze nyine nk'umuprofesiyoneri. Kurikira video. So guys, ku bantu rero twatangiranye turimo twiga gukora amandazi, kugira ngo murabibona ngaha turimo turayakora neza fresh. Urabona ko byaciyemo kabisa, byaciyemo. So nawe rero ibi ngibi wabikora rwose. Nizere ko abantu twabanye muri iyi video, mu bantu bakurikiye video, bakuri kujya gushaka gukorera amandazi wawe mu rugo, cyangwa aho uba, cyangwa se uramutse ushaka gushinga umushinga wo gukunda amandazi yacu, ujya kuvuga ngo mbese ngo baponda bate, ngo mbese ngo bipimo ngo babifata. So rero ndizera ko niba wakurikiye video neza, nta bintu birenze mu gukora amandazi. So rero ngira ngo kuba batabashe kuba babyakira neza ngo binjiremo neza, mwandike muri comment. Ubutaha nzabakorera indi video none icukumbuye cyane, kuba tabibonye neza mu buryo bwose bugaragara. Buri kimwe cyose nzagishyiramo ariko mu ncamakeya, kugira ngo bitazaba ndende ikarambirana. Ubundi rero ndizera ko namwe mwibera abahanga utaburi muhira waguze agafarini guteka amandazi, subscribe hano kuri Safi Family TV. Ndabakunda cyane murabizi. Icyo gihe rwose nawe waba udafata ibyo bintu gusaba bikore rwose. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi sharing iyi video cyane rwose, kugira ngo n'abandi babashe kwibonera urera amandazi yacu babashe kwimenyera ubu bumenyi. Ikindi kandi ndagira ngo mbabwire yuko turi kumwe gatanu kandi n'izindi video ziri hafi kuza. Murabizi ko comedy turazikora n'ibindi bintu bitandukanye, so nizere ko mwize neza rero video zigiye zitandukanye turazikora. So rero wowe icyo usabwa, so guys, ku bantu twatangiranye rero ngira ngo murabibona ko amandazi yacu twamaze kuyakora, akazi turagashoje, ibintu ni fresh. Ngira ngo murabona ko irindazi rimeze neza cyane kabisa. Mwanyaruka namwe mukaza mukifatiraho niba bishoboka ariko bishobora kuba bitashoboka kuko ndabizi ko muri hirya no hino. So rero reka dukomeze. Icyo mbasaba nta kindi ni ugukora subscribe, like, share na comment hano kuri channel yacu Safi Family TV, ubundi tukibanira mu mahoro, ubundi ibintu bikagenda neza. Bye bye, ndabakunda.